Hello, welcome to Aesa Sahila Putri. Halo teman-teman, kita cari mainan lagi. Wow, ada ondel-ondel. Wow, mantap. Ondel-ondel warna biru. Wow, ada satu lagi. Ondel-ondel warna pink. Keren, mantap. Wow, apa itu? Wow, Pop It. Widih, Pop It gurita teman-teman. Mantap. Kita cari lagi. Wow, apa itu di pohon teman-teman? Nyangkut. Wow, ada Pop It wortel. Mantap guys. Apa lagi ya? Wow, ada apa lagi di pohon? Wow, ada Pop It kepiting. Keren, keren, keren. Keren, mantap. Kita cari lagi. Teng, teng, teng. Wow, ada ondel-ondel di gerobak nih. Lagi tiduran. Wow, ondel-ondel bapaknya. Mantap. Ondel-ondel satu lagi teman-teman. Wow, ondel-ondel ibunya. Keren, keren, keren. Kita cari lagi. Wah, apa ini? Ada tangga. Wow, ada ondel-ondel di tangga. Widih, ondel-ondel mukanya merah. Mantap. Ada lagi ya. Di mana ya? Wow, kita cari lagi teman-teman.